Koje je tvoje mišljenje o tome, mislim, pošto si ti tu pionir kad je u pitanju protein? Da, mi smo prvu protein platformu lansirali i to je bilo 2016. Čak i to nam bio fail tada. Ništa nismo uradili. Onda Zamisli koja je promena. Onda smo, fail. Kad smo lansirali imali smo full kampanju i onda kad pogledaš parametri balansa kao balansom, definitivno mu je to trebalo na ovome, inovacije i kad gledamo brand atribute, razbijao je, ali sve ukupno sam koncept na kraju je bio fail. Onda smo napravili novi koncept, od nule promenili proizvod, povećali sadržinu proteina, ukinuli šećer, ja mislim, ukinuli laktozu, napravili proizvod bez laktoze i onda već kreće opšti boom i zaista to nam je jedna od sad najbolje rastućih kategorija i stvarno radimo super posao na kategoriji.